senior. Yes. Ni Pastorll Junior. Yego. Aya nta kibazo ndakumva neza ngewe. Yego nanjye ubwo munyumva ni sawa. Yego. Oya ndacyari mu kazi. Kenshi burahamagara ndi mu kazi. Yego. Uyu munsi n'ubundi no tubazo dutatu. Akabazo ka mbere nyakubahwa. Urabona mu nyigisho tugira inyigisho nyine dutanga mu mibyizi ku cyumweru mu materaniro atandukanye. Narimo vuga ngo ni gute dushobora gukora ibishoboka byose tukongeramo inyigisho niyo twayiha ukwezi kose twigisha urukundo. Ariko si ukurwigisha gusa ahubwo tukanarukora, tugakora urukundo. Ntituruvuge gusa ahubwo tukanarukora. Hari ibikorwa by'urukundo. Ariko atari ukwifotoza, atari bya bindi duhamagara aba cameraman tuhamagara za recorder na za kamera ngo baze bafate barebe ibintu turi kwifotozamo. Oya, twe tukaba tuzi abantu bakeneye urukundo kandi barahari babikeneye. Ubona ko bakeneye impuhwe, bakagirirwa impuhwe, tukabereka impuhwe aho gusengana nabo gusa, ahubwo tugakora ishoka byose tukajya kubereka impuhwe, tukabasanga n'iwabo, inyigisho dufite tukazigaragaza, abantu bakigomwa bakemera kugira ibyo bigomwa ku bw'urwo rukundo tukarukora. Ndi kuvuga gukora urukundo apana kuruvuga gusa. Byazana ikintu gikomeye cyane, navuga ngo byazana ububitsi rwose. Iki kintu biruta kwicara ku cyumweru tukakora amateraniro 5 ane gutyo, abayakora 3 gutyo. Ariko dukoze urukundo tukarukora kuri bene data dusengana bafite ibibazo, barahari bakeneye urukundo, tukarukora. Ariko akaba ari izo nyigisho zabyo icyo rwose ni byiza ubwo mucyumvise. Ariko iki ngiki cyanatuma urabona aho isi igeze. Urumva hari intambara ziri muri za Ukraine, hari intambara ziri mu Burusiya, Uburusiya na Ukraine, hari intambara ziri hano muri Israel na Hamas. Urabona hano muri East Africa hari ibibazo cyane mu burasirazuba bwa Congo. Ubona ko isi yose ntago ari aho gusa, urebye isi yose isa nkayo ibuditsemo umwijima w'ibibazo by'intambara muziko zica abantu benshi. Mubizi nko mu ntambara ya mbere isi yose n'iya kabiri abantu bapfa ukuntu babaga bangana. Ngaho nimutekereze rero itorero ubu ngubu rikwiye kuzamura ibiganza rigakunda, rikagira urukundo rukunda abantu bameze batyo. Abantu bashobora gufatanya bagasengera ibi bintu bafite urukundo. Ntabwo ushobora gusengera izi ntambara ziri ku isi nta rukundo ruhari. Abantu basengana badakundana ntabwo bikunda. Ariko urwo rukundo rwazana abantu bakoze urukundo rwataruzaniye ibisubizo ako kanya bigaragara. Yego. Hanyuma icya kabiri, urabona ko ari igihe cyo ukurikije aho isi igenda igana n'ukuntu ibintu bigenda bimeze nyuma ya COVID-19, tuba dukwiriye gusaba Imana ikaduha guhembuka. Itorero rikagira rikeneye guhembuka mu by'ukuri. Urumva rero ntabwo byakunda ko abantu bahembuka basengana badahuje umutima, batishimye. Ikibazo cya kabiri ndibaza gishingiye mu kwishima. Urumva hari abantu b'abana batishimye, ubona batishimana, batishimye kubera ibikomere. Hari igitorero naryo riba rifite abantu b'abanyabikomere gusa.
noneho n'ushinzwe kubomora nawe akaba yarakomeretse. Urumva rero nawe akomeretsa abandi. Aba bantu bakeneye ibyishimo siniya. Oya mwadupangira gahunda ya reconciliation y'abantu bakiyunga, ariko se ntabwo mubibona ko harimo ibibazo hagati y'abantu n'abandi? Hari ibishingiye ku miyoborere, hari n'abitana ibisambo, burya ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo, ariko ko atari n'ubusa. Hari n'abamunyangire, harimo utuntu twinshi kandi ngira ngo bijya bibagwa mu matwi namwe. Rwose muzadupangira akantu ka reconciliation. Ahangaha nzaguha n'igitekerezo, yego nzaguha igitekerezo ahantu reconciliation yahera, kandi aho ngaho iwanyu nyine uhereye nyine ku bantu bari ku rwego rwawe, abasiniya byatanga umusaruro ukomeye cyane mu itorero. Rwose muzamugize neza nimudupangira ako ka reconciliation, ariko bigahera nyine ku bantu bahagarara imbere y'abandi, n'abigeze guhagarara imbere y'abandi, n'abigeze kugira ubushobozi ku bandi. Yego urumva hari umuntu warayoboye nk'imyaka 5, 6, 10, uwo muntu nyine aba afite ubushobozi ku bantu. Iyo atishimye rero urumva n'aba bantu ntibabishimye. Icyo ngicyo mwakireba. Hanyuma akabazo ka nyuma rero siniya. Uzi ko njya nubura muri agenda nkakubwira ibibazo biri muri agenda bya bindi naregeranyije. Hari abashumba bavuga ngo mwarabacecekesheje. Nyine ngo mwabagize ngo nka cyagiye Abisirayeli n'Abayuda ukuntu bari baracecekesheje abagore ngo bajye bacecekera mu iteraniro. Ngo namwe ngo mwagize gutya ngo bitamo muzana gahunda yo gufata ngo abungere bamwe murabacecekesha mu iteraniro. Ibi bintu biramutse bibaye ari byo mwamwisubiramo, amateka yawe arimo arisubiramo. Urumva kera abagore bacecekeraga mu iteraniro, none ubu ngubu abungere nibo basigaye bacecekera mu iteraniro bamwe na bamwe. None se mwaba barabahagaritse mu buryo bw'ibanga kubatenga mu ibanga se? Oya nanjye ntago mbihamya, ubwo nimwe mubizi, ariko barakomporeninga. Noneho abarayikini basigaye banabivuga, abarayikini babivuga bati dore uriya ntakivuga n'uriya ntakivuga, yaracecekeshejwe nk'uko Abayuda bacecekeshaga abagore mu iteraniro. Babizi ko batavugaga. Rero bibaye ari ibyo nyine amateka yawe arimo arisubiramo. Oya kiri kimwagikosora hakiri kare kuko cyagira ingaruka nyinshi. Reka mbashimire, ntago ndenze aho ngaho, ubwo mufite n'akanya gake mugiye mu manama. Ntago bavuga amanama, bavuga inama. Yego nibyo. Murakoze cyane. Ndabashimiye nyakubahwa Siniya. Umunsi mwiza. Thank you too. AMASAZIRO TV.